Ikaze kandi inshuti zacu, inshuti za rinda ubuzima bwawe, amahoro y'Imana abane namwe niyo ndamukanye yacu ya buri munsi tubifuriza. Nk'uko bisanzwe tujya tubagezaho ibiganiro nk'ibi bishingiye ku buzima cyane cyane. Uyu munsi rero twongeye kubategurira ikiganiro kijyanye n'umuti w'indwara y'umutima. Umutima urwaye urangwa n'ubwoba, injereri mu matwi, umutwe uryanira mu maso, kuruha amaboko, kumva amaguru aremereye n'ibindi n'ibindi. Umuntu ashobora no kubabara ahagana mu mugongo, yazamura amaboko akumva mu gituza biranze, umutima kumva umeze nk'uwumbaguriza n'ibindi n'ibindi. Uwo yavurwa rero ni iki? Yavurwa no kunywa amazi. Uwo ni umuti wa mbere. Amazi arafasha cyane. Amazi ya mu gitondo kare akibyuka y'akazuyazi adakonje, ayo ni umuti mwiza w'iriya ndwara. Hanyuma ndakaza kuyanywa ku manywa mbere yo kurya, niba ari urya ku manywa mbere y'iminota 30, na nimugoroba mbere y'iminota 30 umuntu afungure mu masaa 11. Ibindi ni kurya imbuto kenshi no kurya ingano. Ibyo nabyo bifasha indwara y'umutima. Undi muti ni uguteka impungure zikavangwa n'amashaza, harangiza hakongerwamo ibirayi. Ibyo ni umuti mwiza ufasha umutima. Iyo mvange nziza itetse ityo ikaribwa 3 mu cyumweru. Uwo muti rwose ufasha umutima cyane. Undi muti kandi mwiza ni ugufata igitunguru kibisi ukavanga n'indimu, ukavanga n'ubuki, ukabikatagurira hamwe, ugashyiraho ibiyiko 2 by'amavuta yerayo, ubuki bwo ugashyiraho akayiko gatoya. Iyo salade ukayirya 4 mu cyumweru ukarangiza ukwezi. Uwo muti ufasha umutima mu buryo bwiza kandi rwose nta kimana itagize, yagiye iduha ibintu byiza. Uvurwa umutima agabanya umunyu, akagabanya amavuta, agabanya umunyu, amavuta ndetse n'isukari, akajya areka inzoga, akareka icyayi, akareka itabi, akaruhuka bihagije, agakora siporo ku rugero, akimenyereza kwiringira Imana kugira ngo mu mutima yumve hatuje. Iyo umuntu avuye indwara ariko ntavure ibitera indwara aba ari kwiruhiriza ubusa. Niyo mpamvu tubabwiye ibyo akwiye kwirinda. Rero Imana ni nziza kandi ntako itatugiriye. Reka aho niho ku byerekeranye no kuvura umutima dusoreje. Ahubwo rero wari uzi ko twabateguriye intambwe 6 zigaragaza ko umuntu ari umukiranutsi. Kuba umukiranutsi ni byiza. Rega ni imwe mu nzira ishobora gutuma mu isi habaho amahoro, umudendezo, umutekano n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu tuzabashishikariza kuba abakirisitu nyabo n'abantu b'Imana by'ukuri. Umuntu w'umukiranutsi arangwa n'ibi bintu 6. Arangwa n'ubukirisitu mu rugo, aho ataha n'aho avuka akaba azwi neza. Iya kabiri, abana neza n'abandi, aho akorera n'aho agenda bamuzi neza. Iya gatatu, agirira impuhwe abakene, abakene bajya bahaga kubera we. Iya kane, yita ku bamerewe nabi. Iya gatanu, agira umwete mu ibwirizabutumwa. Ndetse intambwe ya 6 iranga ko umuntu ari umukiranutsi, ibye bikorera Imana. Ngayo nguko rero, mbese dushaka kuba abantu b'Imana. Reka tugire ubukristo mu rugo, tubane neza n'abandi, tugirire impuhwe abakene, twite ku bamerewe nabi, tugire umwete mu ibwirizabutumwa.
niturangiza ibyacu bigira uruhare mu murimo w'Imana yacu. Ndabibasabiye mwese, Imana iduhe imitima inyuzwe, iduhe kuyikorera twishimye, bizatuha no kugira ubuzima bwiza. Turabisabiranye twese, Imana iduhere ubuntu ku bwa Yesu. Ikaze kandi inshuti zacu, inshuti zarinda ubuzima bwawe, amahoro y'Imana abane namwe, niyo ndamukanye yacu ya buri munsi tubifuriza. Nk'uko bisanzwe tujya tubagezaho ibiganiro nk'ibi bishingiye ku buzima cyane cyane. Uyu munsi rero twongeye kubategurira ikiganiro kijyanye n'umuti w'indwara y'umutima. Umutima urwaye urangwa n'ubwoba, injereri mu matwi, umutwe uryanira mu maso, kuruha amaboko, kumva amaguru aremereye n'ibindi n'ibindi. Umuntu ashobora no kubabara ahagana mu mugongo, yazamura amaboko akumva mu gituza biranze, umutima kumva umeze nk'uwumbaguriza n'ibindi n'ibindi. Uwo yavurwa rero n'iki? Yavurwa no kunywa amazi. Uwo ni umuti wa mbere. Amazi arafasha cyane. Amazi ya mu gitondo kare akibyuka, y'akazuyazi adakonje, ayo ni umuti mwiza w'iriya ndwara. Hanyuma ndakaza kuyanywa ku manywa mbere yo kurya, niba ari urya ku manywa mbere y'iminota 30, na nimugoroba mbere y'iminota 30 umuntu afungure mu masaa 11. Ibindi ni kurya imbuto kenshi no kurya ingano. Ibyo nabyo bifasha indwara y'umutima. Undi muti ni uguteka impungure zikavangwa n'amashaza, harangiza hakongerwamo ibirayi. Ibyo ni umuti mwiza ufasha umutima. Iyo mvange nziza itetse ityo ikaribwa 3 mu cyumweru. Uwo muti rwose ufasha umutima cyane. Undi muti kandi mwiza ni ugufata igitunguru kibisi ukavanga n'indimu, ukavanga n'ubuki, ukabikatagurira hamwe, ugashyiraho ibiyiko 2 by'amavuta yerayo, ubuki bwo ugashyiraho akayiko gatoya. Iyo salade ukayirya 4 mu cyumweru, ukarangiza ukwezi. Uwo muti ufasha umutima mu buryo bwiza, kandi rwose nta Imana itagize, yagiye iduha ibintu byiza. Uvurwa umutima agabanya umunyu, akagabanya amavuta, agabanya umunyu, amavuta ndetse n'isukari, akajya areka inzoga, akareka icyayi, akareka itabi, akaruhuka bihagije, agakora siporo ku rugero, akimenyereza kwiringira Imana kugira ngo mu mutima yumve hatuje. Iyo umuntu avuye indwara ariko ntavure ibitera indwara, aba ari kwiruhiriza ubusa. Niyo mpamvu tubabwiye ibyo akwiye kwirinda. Rero Imana ni nziza kandi ntako itatugiriye. Reka aho niho ku byerekeranye no kuvura umutima dusoreje. Ahubwo rero wari uzi ko twabateguriye intambwe 6 zigaragaza ko umuntu ari umukiranutsi. Kuba umukiranutsi ni byiza. Rega ni imwe mu nzira ishobora gutuma mu isi habaho amahoro, umudendezo, umutekano n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu tuzabashishikariza kuba abakristo nyabo n'abantu b'Imana by'ukuri. Umuntu w'umukiranutsi arangwa n'ibi bintu 6. Arangwa n'ubukristo mu rugo, aho ataha n'aho avuka akaba azwi neza. Iya kabiri, abana neza n'abandi, aho akorera n'aho agenda bamuzi neza. Iya gatatu, agirira impuhwe abakene. Abakene bajya bahaga kubera we. Iya kane, yita ku bamerewe nabi. Iya gatanu, agira umwete mu ibwirizabutumwa.
ndetse intambwe ya gatandatu iranga ko umuntu ari umukiranutsi, ibye bikorera Imana. Ngayo nguko rero, mbese dushaka kuba abantu b'Imana, reka tugire ubukristo mu rugo, tubane neza n'abandi, tugirire impuhwe abakene, twite ku bamerewe nabi, tugire umwete mu ibwirizabutumwa, niturangiza ibyacu bigire uruhare mu murimo w'Imana yacu. Ndabibasabiye mwese, Imana iduhe imitima inyuzwe, iduhe kuyikorera twishimye, bizatuha no kugira ubuzima bwiza. Turabisabiranye twese, Imana iduhe.